Hai menaze Zeme man sage klum delay. Namai ka pai ke zi. Nkai zi ke ting kum chana zen kai zi ka chum. Hamamai ting chua. Kidei rein sa Zeme ko gena. Paulia gai dera delay. North East State Manipur ge hazet kna kage kaklebe kakvok be peblam gene tati be rima ge ukrul district towai kuki me kloge tribal kuki hazet me minahang chumze tewchani blam gene tribal hapui mera mene tati be kamai ge hill ploram district chamcham be zane inkevne ze kangpokpi district ge release bamka kadai dele ze kache dele zane Manipur kangpokpi district ge tribal kuki hazet me hapui me mina changria go mena wang roze tribal kuki hazet me mina hang chumze ukrul district kuki maklo towai ge tewchani blam gene rally bambe bizi gene kangpokpi district ge national highway to Nagaland Dimapur gene Manipur Impal ka changba garim puki tet ka halak bes du te namui ni dele ze ka chedle zai tige rally bam tribal kuki hazen me hapui mera mene saza Independence Day mai ge Manipur gu chief minister N Biren Singh ne state ge disi is lungra dele ze sakeu gailu be changgene ai tribal kuki hazen me mina hang chumze tewchet ka gadai dele ze ka chedle zai tige rally bam ra hangi ze Committee on Tribal Unity COTU mene organize tewze led gai dele ze ka chedle zai tige rally bam bigine India ramgu Prime Minister Narendra Modi ze samro zundube memorandum pe changara hange Deputy Commissioner Kangpokpi district gu daga pe gai dele ze ka chedle zai tige COTU mene memorandum samro gai bige ze Valley Districts ru nkime ke bam districts ru ge Armed Force Special Power Act AFPA 1958 lutoni bize kaidai hange kize demand tevdele ze ka chedle zai tetiba ka paike huzi skui tingkum chana jang kaije ka chumai ge Manipur ge anui nagam gu MLS merame zareng kimgu MLS me mina hang hadai MLS Manipur Legislative Assembly lamgene India ramgu Prime Minister Narendra Modi dage representation samrol bepi changale ka chiblam ge anui Manipur Naga MLS merame rangchi gaidai je pnuine railang beteze India ramgu Prime Minister Narendra Modi jango hodoje samje haki kewra kole kachedle kagane chunare changje India ramgu Prime Minister Narendra Modi je samje ngau doje ngom porhang hadaw marele je kachedle zai chirun magje paper je samrolu bje pnuine mi dagdu pe changai marele je kachedle Zaina North East State Nagaland gu Director Kam Din of Nagaland Institute of Medical Science and Research NIM SR Kohima Professor Dr. Soumya Chakraborty ne saja North East State Nagaland gu Medical College Railang ba batch IMBBS seat high cat gu class wangdai ra ba seat ke Railang ba chai kage tetsu gule iza ka chedile zai Professor Dr. Soumya Chakraborty ne saja Nagaland Medical College Railang gu first batch MBBS seat high cat gu class tetsu ra ba patingnai mik puiza National Medical Commission ne lia gule iza ka chedile zai Nagaland Institute of Medical Science and Research gu first batch MBBS seat high cat gize react se zemingeuze Nagaland State hangele iza cheuze ne kreuze mingeuze halala India ramgene wang ma hangele iza ka chedile zai chuna I first batch MBBS seat high cat gu admission je luchu ladele je ka chedle je admission je wangdai ra ka pai ke hzi nkai je te setting kum chana jang kai je ka chumai de jaina last date le je ka chedle chipo zigena chogman Nagaland Medical College railang gu first batch MBBS seat high cat ge gtei nei melena admission jate dodui dele se ka chedle admission te ro hangen nangnine phone number pe gai bige halak nei jaina 70602 552 56 banai 878775938 80 ge halak dodui mak jaine do punigu official website nimsr.nagaland.gov.in ge du login te lose admission je te dodui le je ka chele Zaina North East State Manipur ge hanai kum tingkum kumchana jang kaije ka chumgu pakna be assembly session mai ka pai ke huzi kaije ket hamamai ge bamra beje bamagule je ka chudle zai Manipur ge namai assembly session hanai kum tingkum kumchana jang kaije ka chumgu
pakna be bamra changlak blam ge madu official mane blam ja rangai mlei je ka chulei zaina state ge je pekeu tingkeu surung sangne ge je assembly session je bamra ko lei je ka chudlei zai manipur ge namai hamamai ge tingkum kum chana jang kai je ke chumgu pakna be assembly session bam designa manipur ge hazet kana ka ge kakle be ka gvok be pet blam ge je heki ke ra ko lei je ka chudlei Zaina North East Nagaland ge chuna tinge Zeme nameda ge harade drameze lad sangdip zigine district chumge lesiki school lein je hachai kakat hange bungulei je kachedle Zaina Nagaland ge harade dlamgene district chumge school lesiki lein je bunrabe Dimapur chomok dima Zaina Newland district lei je kachedle na mic paikeu hizing kaijiket hamamai gene chuze wangdara be paikeu hizing kaije srugre changbe ai district chumge lesiki school lein je bungulei je kachedle Zaina Nagaland State Good National Program for Control of Blindness and Visual Impairment Dr. Hoito Semane PTI mu soge saza Nagaland State ge mikcheu teuze gize pungkan rabe harar ice flu kes perai lang beze Assam Rifles Paimpe Peak District ge bambe pe pikime teluze wangka kadai bigene Assam Rifles Paimpe dagan ai Nagaland State ge mikcheu gize pungkan rabe harar ice flu ze nim perai rang lei ze kachudlei Zaina Hoito Semane saza chuna Nagaland State ge apo harar je tatibendi ke ziket gene chuna re ka changbge kes nim pe changbje mina changke hangsruk mandage nimpe changdlei je kachedlei history ge je hanai kumgena aipo hararit je kilang dlei je salei Zaina Nagaland State ge aipo hararit mina changke je hangsruk mandage kes nimpe broge Dimapur ge kilang lei je kachedlei Dimapur ge mina haisna je hangkai je ket Kohima ge mina haike je rak squeeze te se je Mokochung district ge mina hangrek te se je snam je aipo hararit kes je nimpe lei je kachedlei Zaina district cham chamgu report rame rahu ki lamgene du wang rahange lari leize hoito semane ka chudlei Zai Assam Higher Educational Institute ge gitelia mate mleina pnui school lesiki wang bihi ge pnui na pnui poni kai nei ne ba casual zemena ma ngau ga ze mimik chengo puimak ba ha poni ze kai ra hange pnui school lesiki ge gitelia ra hange wang bihi ge lun ta gu dele ze ka chudle zan Assam State gu government ne I dress code gitelia ma pnui poni kai nei ne ba kai ma ra hange rangai be ze t-shirt me jeans me ze ne tlong mi chokan ti ba kai ma ra hange rangai dele the Assam Higher Educational Department ne saza Higher Educational Institute ge gitelia mar ma pnui poni khaibe zemena ma mig ngau ge ngau halungwang changmak ba kai kan sui dele je ka chedele chipo zigene I dress code the Assam State government ne issue te gai ko dele the Assam State government ne Higher Educational Institute ge gitelia ma pnui school lesiki wang bihi ge mpe mi je pnui poni kara hange rangai bize formal micho mangna tlong mak zaine du doti paija agumba khailu je wang hange rangai dele zaim pui mi gitelia ma khaira hange pnui school lesiki wang bihi ge salwar sari mak zaine du makila chador zai traditional attires the cham chambe kailu je wang hange rangai dele micho tlong jeans agumba me poni kantibe kai mak hange aigene namai ka paike huzing kai je keting kum chana jang kai je chum hama mai ting chua ge de re nsa pau baza loi gai dele pi gai zain king gai nim le ni je to dele